Babitungire Freddy owachichwamba ruharo omurubishenyisha ka municipality ashanjire mutabano wari shento tukamuhabwa Franka omutabano n'umugenzi babugomera Francis yamazire kutahanse kibera ari kusibasinjenje Freddy antera tizorebe abantu batahire kibera cyanje nshuma kuza kwikaha nanye kindengere nshangire masini ki10 zigo mu kibero murashara abantu babe bari kurenga mu 50 amwe natimba sinjenje nakoma ondizo nashara nayo kora nyo Franka cyanga rikiremo angize nguwe nakomaki itakariye Nyamusigazogo shanje polisi yamwegarurize twatunga mu gice kugambaho na wanshongeji biteyerekire okwabire na komita kariye naho chairman RC1 ayorekereza imwe hanshongeza konge kirame cyaramire imigenze ya fera nkeka yacanga akuba oburagogwe bukaretwa Nyamusigazi umusigazi eka ya stama yagira ngo utiye kwiza kwikerezangana n'ibyo umusigazi yagira ki yayihamu ibintu ebyo babitwara umukoti murabitire n'umukoti biranangire hate nuko kunamba umwana nkagenda nimwe kashitama umwana gatunga ki umwanya kwe kari umwana w'umugenzi ari kukomplaininga nguna ende kibanja baba tukabagane kintu yo gushyira atumwe no kunywa kunteganisa kuko mbana b'umugenzi taroti yakumbaze kintu cyo Itaka ry'umusigazo gatahirire nikigambwa ngo abire nagezaho kuryihari shento kifuba ari kugira ngo akamusera ahakubaganise ibintu bishebo hakuba ko ngengo ibintu bikozirwe toroho umwe binigabe mbi kuturengo sanga twaseshishaga amakonkaranga hine cyarinzireho za mucaje na malicious damage and criminal trespass aho kubaha tayino shayona polisi yenzire kuje ciyagamba hanshongeje Gashaka Ben Muhuzi